Hoti wa chigwada cha batodisisi ubva vundu la Limpopo uri chizvimane na bahumburerwa vovurayaho vamusanda nga madekwana asvondaha. Vamusanda votakalani Gumbu va minwaha ya 43 vothunchiwa nga vanna vaviri muvunduni wa Gumbu niyani ndanyana ha Musina hevapedza vodzama. Uyu muvundu une wa vamukanoni wa shango la Zimbabwe unambalo za ntha za zwa vuchinyi uchikatelwa na mabulayo urengiswa nga amafola nga ndira isiyo mulayoni na utsiwa ha mimodoro. Upfala vamusanda votakalani Gumbu vothunchiwa nga vana vaviri be vadoshava nga milenje vodolovela hanefho nga mbonje dza gulu awathu ḓivhiwa tshivhangi tsho vhulawa havho fhedzi vhaṅwe vari vha khou vhulaelwa uri vha lwa na zwiito zwa vhutshinyi. Vha muṱa vari vho zhakeya no amba nda tshipfuri ndi nga si kone ndo amba ro kwashea lune a ri na mafhungo manzhi nga nḓila zwa itea ngayo mu ṱabvu ro vhalela zwino a ri tovha na mafhungo manzhi ane ra nga vha amba nga nḓila ra kwashea ngayo ndi hafha na point kana ipfile nda nga to ḽi amba uri ndi ri mini nga nnḓa o to kwashea avhala muthu ro vha ri na khosi ya u sedza u phanḓa. Vhalanda vha Gumbu vari vha dzula vho tshuwa vari mapholisa kha vha ṱavhanye vha fare vhaiti vhazwo. Ra to humbela vho vha mulayo ra zwi konadzea vhaiti vhazwo kha vha ṱavhanyedze vha fariwe hu tshe na tshifhinga hu si vhe no ṱwa u tshi khou mona muni kho vhona na tshipholisa tsha hone tshi tshi tonga kushumele kwatsho a ku ngo to khwaṱha ngo to ra ko tsedza tshipholisa tshi khou to shuma zwa zwithu zwa straight muthu a ṱavhanya a fariwe vhaiti vhazwo vha ṱavhanyedza vha fariwe. Ro tshuwa a ri ḓivha uri arali i tshi tovha pulane dza vhathu hu ḓo khou tevhela nnyi. Ro tshuwa a ri khou farea na luthihi tshine ra nga ri tsho ṱoḓa tshone ndi support ya vhashumela vhapo na mapholisa ndi zwone zwithu zwine ra nga zwi ṱoḓa hezwo. Mapholisa vari vha tsini na u phuletshedza. Since the incident happened on Sunday evening, a provincial task team has been established to assist the local detectives to hunt down the killers responsible for this particular incident. And for now, nobody has been arrested as yet, but we are busy gathering information here and there. We believe that going forward, we will be able to crack the case. Mapholisa vari vadzulapo vadzika nga tshifhinga chino cha vhulidzi. Lutendo Boburi, SABC News, Gumbu.